Nsaba Katonda ayongere okubagumya n'okubasaasira twabere twakaviirwa ku omuvubuka omuto Sharifu Muwanika e Bugembe yafiire ku myaka emito ate woba olingirira ebifolowinze ng'obwidanda bwe butono n'akasente kitalo no kitalala kantwala omukisa okubagumya abantu mwena mwena ab'e Bugembe owa Kitaka kuba omwana oyo abaire atambulira eyo olwaloose eyo aye tulina okuyikiriza nti Katonda byonna aba abidi. Kantwala omukisa okwebaza abazaire olw'okufaayo mwaizayo abaana ku masomero kikulu ino mwebale kusomesa abaana kandozo eyo za masomero agakoze obulungi era nga tulisaba nti agatasoboire ekola bulungi next time better tube nga tufungiza twongere omutindo ku by'ensomo byaife wano mu Busoga kantwale n'omukisa okwisuusaayo abantu baife mu kalulu kubanga tubere mu kaseera ka speed okola ogutwe okola kino toida kubitamu toida koloti bibaire bingi abalonzi bavuma nze okumatira nina okumatira nga kyeba kutiika agwire ndyakola nti aye iyo process yonna yaweire saawa eno tuli mu kaseera kakukakalabya mirimu nakubona iwanga tulitambuiza tutya mu maiso abantu abali kumpuliriza ninze manje kyeba kutiika omutembeeyo waimwe omubaka omukyalo w'ekibuga kino era mbebaza obuwagizi bwona bwe mwampa mwebale kumbeererawo because ebigambo byali bingi aye kantwala omukisa okusiima abazira b'ekibuga kino olw'okuba nti waire ebigambo biriwo we are standing with Manjeri ndi musiimu ino era Katonda abampeera omukisa mwebale ino mwebalire irala kale tuli live ku Sir Grace Mwesigwa ku TikTok tuli live